يا مسو يا المانا يا بكجت مرتو نجني كينيا كواكا كورم مادا كون رامد إنسان هذا كون ورسني بري في الله كم نبرتن نجانو برتني سنين جنة ورسني في الله كم نقولتن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أشوار كفونه نورو قريبو أنا دفو welcome to Shabbo Media مرحبا هلا وسهلا لهذا سنين جنة المانا يا بكجت مرتو ايوغا واقراس ناتو ساتين الجمعة ساتين دچاسو كينيا كوني دچاسف غلا نساء هبايتو مقال نساء الفاتو الحمد لله رب العالمين ايوغا قومتين نوبلس ورفق يسيلا نقول يچو رب زدني علما اكلمت اللي بيتي قومتين نوبلس وان دبنو ميدغني دبيدا دوغا دبچيسي egaa dubbachuu qofa miti beete dhugaa nu bira baate hawaasa keenya biratti illee fudhata barkattee waaqayyo waa taasisu akkanumatti illee ka xumura keenya nu tolchu wanti buxusaa irraa galanii egaa warra beete biyya beete itti galu teenyu saniif illee qophaa'ee gala guduufate waaqayyo nu taasisu khaatima teenya nu abarechu umris nu adeeresu eewaq gamna beete dhugaa fi arku beeku wali akeeku waan itti wali akeeketti illee ka beete liigalee alaagalee illee waaqayyo taasisina akkanumatti illee gamna beete sharrii fi shira eega titaatee miti eega akka hoolatti beete gaafa qalasame arku miti waraga dursee firraa beete ija gaara duubatti waa agartuun sharrii fi shira gara faannoo shaabiyaan TPLFin بكون دانو ندفتو درسي في الراركي بيكي ولي أكيكي تاي رامريتي مريحتي ملا دواتي راف للي واقين واتاش يو جارة دي بيلا بغا غرسا غنتا شابو ميديا دفتو إساني جن غرا كابا دورين يكمنتا غرا كابا دينوي كابا خانا خيسا دبين جتي يتشوي دبين جبدون هيغري ورمودا مرتسي تو كابا جتي المانا يا تينيا تماراتوتي تنا كراكروت تاخينيو تينيا تبيتي تينيا تعريف تينيا قالوا دينو أما تبيتي سباخنا ركو قدوت في الدياني في راسو دانو تقاباتي يتوي ورا فانو راسو ليو ترى واي بيتي TPLF في خلال سلي حاجة تقراتو تقولي شابيل اللي كقاري بلينا راسو واخدن وتوجي بيتي 2025 راها أمتى دفو 2026 وان سلاتاودن وان أسديمو وأخلن جبدو متشيتو جنيل يعني راها تقواسو فلجر واي إليتري هذا بلينا الرأسو فني واي TPLF اللي أسونه واي فانولا لتوتوني أما اللي تجديبو كينيان أولو تورانا بسمة ورمودا نونجل كابني شوي أتي توي ورانا بسمة ورمودا تيسي gaayyoon waa yamtanii nutti mufanne taate dhugaa jirtu beetee karamtu sadarkaa kam jirraa kana boodoo imala keenya beetee maaltu nu waafaqa juus walii akeekuudhaaf yaaliin goona afuruma kam Eritiriyaa faannoo Eritiriyaa shaabiyaa TPLF فانو وابو أفور شنفان واي بيتي جرينيا قاليسا هاگا تقرى صفنا سني سغنتا افتن دي نوبر باچيسا واي جيو بوليتكس إلا تجرى أتمي اتنفن تبي بيلاتيس خردن لفخاية نسان بلينا اتدى بي فانو راجل كم فانو ترباك وران ABC ساجر تربان دوري لي ABC ساجر أتي وني غريب إيتي كوب مخيني أنا فكاتي يارو غريب مال فكاتي أما فكيلاف ليجيسان كوتشين أسنتانين أرسنال يو بيتي تفتا اتين بيتي غاتو تيسات تبتشي سوق أبا توتني هندينو كوتشي ساتيني جارما فيجن بيتي كوتش ساتين تابتا إلالو مولتا سوغا أسرع تبتين بيكم تو قبدي تشوي تشيلسي نيس ريال مدريد نيس برشلونة نيس خجر منيس قاتي دادا أمو يو تبني توتا تكو والفكاتي غا كوتش خاناتو ملاتشي لكي تشو غافيكا تشوي وني غاري تام فانو راركا جرو كوبي بيتي ورانا بسم ورموراتي
haga tokko amma kana hiriira galanii deemuu haa taatu akkatti leenjiin haa taatu leenjisanii eebbisiisuu haa taatu waan nurraa kooppii godhaa jiran ni jirti jechuudha maaliif nurraa kooppii godhanii goyanne tokko dhugaadha ni dursina qabsoodhaani isaaniif waan haaraa akkoo beeytee jirtu خجانو سانيس آلاتو آلان يعني موكم نادر نو كينيا بروال فكاتي تشوي أكلتون غافي دولي أكا خافتو سيغوتي تشوي ديرو نمنو خيسا تشو غداني جرامو mo bete gandala chutu kocha to ko lingisa jiramo sanga full draft if na choy hata to mo yaro amma ta khaysati fano warana da debe lenji fatajira hata to mo rako fano da guddo mali hogga jenne akka isaani gosantaanitti mee akka gargalcheetiin dagalchee ibsuudha yaalii godhaa jiru. Yeroo lola Iraanii fi lola Israa'el ni yaadattan. So lola amma godhame kana jiddu gala amma waan dhumee jiruuf irraa haasofna ammoo sagantaaf dandeesseen isaanii qabadhee jira. Lola Iraanii fi lola Israa'el lola woboodhaati lola PPDhaa akkasii wal madaalsifnee bannoota gurguddoo irraa fudhannu jira irraa haasofne rabbiin fadhe torbaan as deemuu jechuudha. Amma gaa lola Iraan biyya sadiitu lola keessa seene lama Iraanii fi Israa'el waliin jalqaban. Amma gaa saayinsii waraanaa keessatti military objective jaanii jira. Hoggaa lola tokko seentu waan beetee accomplish godhuu barbaadde jira waan beetee arkachuu barbaaddu jira waan barbaaddu sanitti humna waan ati barbaaddu gitu san beetee qindeessiteeti bobbaaftee gaa milkiin bobbaa keetiidha mishina keetii mishinni keekudha amma bobbaante milkoofte mission accomplished moo beetee milkoofne kan jiru maalirratti hundaawa waan otoo ati lolan jalqabin lafa kaayyatten. Warri Israa'el gaa military objective ni isaanii kan duraati nuclear beetee Israa'el Iraan qabdu san akka nuclear Iraan hin qabanne godhu. Tokko kana. Kaan ammoo hanquma qaban kana harkaa dha'u. Tokko degrade godhu waan amma qaban kana if booda deebisu. Akka khabsatanii lamada amma ammas akka khabsatanii nuclear deebi'anii waan kana kunuunfatanii bikkatti hin deebifne godhu lama mookam sadaffaan ammoo bultuma jijjiiru amma gaa regime change kajannuun waan sadeen kana qabatteeti Israa'el ofii kaatee beetee lola kana jalqabte gaa xayyaara fudhattee dheeytee dhowte. Amma gaa akka military objectivity dheeytee dhowte hoggaa dhowtee deebitee gulaaltu wanni isiin dhowte san ammoo akka isiin feetu san isiin ta'uu hin dandeenye. Kanuma cinatti ammas waan beetee objectivii sadii qabduuf ummata kakaasuudhaafis bikka symbolic taates dha'uu jalqabte. Bika waraanaati bika nuclear qofaa miti bika bultumaatti illee bika diinagdeellee bu'uura misoomallee dha'uu jalqabte. Hungaa wanni targeeta adda addaa Israa'el Iraan keessa godhaa jirtuufi akka ummanni abdatee sirni kun walii nama jabaatti dhufe bas ni kufanii jaanii akka ummanni ka'u. So military objective isaa bika nuclearaatti dhawanii infrastructure sarkaa dhawanii jeequmsatti uumanii ummata beetee kakaasuudha. Haasoo gaa Netanyahuudha guyyaatti aanuu ni yaadanna jechuudha guyyaa dura lolli jalqabe. Hayyee lola kana guyyaa 12 wallalanii haga fadhanillee dha'u wanni beetee Israa'el qabdu akka beetee bika hoomisha nuclear kana miidhuu hin dandeenye hoggaa galeefi gaa amma Ameerikatti waywaachuu jalqabte. Military objective isiisan gaa humna gituun hin jenne
إبرجع وجا قولي لفخايته تنافي تنانقل اتبقى لفخايته هم نوان أتبر بعد دوسان إنجتوا لفخايته قبض يو هم نوان وان بربعد دوسان لفنجتين لفنكايتين هم نسان مدالتو لفنكايتين military objective خيسان قلمان قاتشون ديسو so ga akabete ga bodarati bobatu bobba fashaltetti laalamti jechuudha so akka fashalamin jenne wanni inni godhe maali waan qabu irratti haree gara beete Amerika irratti jete military objective irraa haasawaa jirrama guyyaa duraasan shororkeessuudha kaayyoon isaanii رجيم خنا أما موتما بلتما إيران كنا رفتشيسني شركيسني أمة خاصو خنا رتجا ساينتستوتا جهافي هجولوتا بيتي هجولوتا أجا شادي موجاتا كماس راجيسني جرا ولقال لا أجاجوتا ورانا أجاجا بيتي هم نلافا خا ريبوبليكان غاردي دا نموتا هالكن دراسا غا ناسو لافتو من خيران رتبو سنة شوي so ملتي بيتي بوبان شوك غدودا ما سوخني سودا إيران سني غويا دراسا بيتي غلما جيسف تيك غوتا يتشو مخانا أما غامالتو أفي خلما فادا نيكولارا موان بربادسان غوداني هنغوني sangama exir da khaisa sadafan regime change nis ga gutut nun jal qabno chunden desa chui so faal la datateu akasitti isan dofani dawuntuni wara duran isan duro dabbat sanu akabete motuma cina dabbatu gote so ga askesetti 3-1 no ga fadatte goli sadeen la fakhayatanira inuma khafra fada lamma dalle akad nikula rasin nagolu so goli afran kanara tokko khadra guya dura saniti mil kofteti sadeen boda fashalte sadeen boda khanammo galmanga hachudaf dirqamati tegama dirqamati tana USA rat afirate gangalate la farra beite USA luftema ama ga asirati adalalat lama وأفر يهودا كايت خيسا USA تقوقف فدت تكتيسين فدت إيران وال أما بيت النيوكلير أمك عبد الخالد إفبودة دي بيسودا نيوكلير بيت وال أمك عبد الخالد غير النيوكليرات أو هم عبدوتي غفتشي سوق أبدا سوغا B52 ده سو أنو تيارة سي خير رابودا سان قبته لو فلتا تيارة سي خير رابودا سان فلته بومبي بيته باوندي كوما صدوم يقولي فلته رد دربته بومبي خرافر ولي قال لايو سو بومبي سانغا مراسة دي تنيكولا رادا تا هوبش أدادرا وانا أدادا كومبوننتي نيكولا رات أمتان تا إرا غرغد دودا سادين سان ناكاني داوان ديبيان so ogwad wanis wani American clearly military objective is clear got barka namno khoni akati sia lolli fifu herak abachu barbadet American Iran wani yete mali al sadekran dawda do fe sadekra day yon daw batte lolo khana khaysen jirud so Israeli fi American asitta dogorani yechu lolli Israel ittifufu qaba because wa afru khayete takiti dura male sadi malle galmangay American takka khayete takiti sandai tegote wasila golu dan desun meesha irraboda tayyara irraboda TV bombi irraboda raddarbite galmangenye dalagasi timiti echoy wali galayo Iran tadachan military objective in Iran male wa betoko Israel faradoko deebisa khanufi ama ga deebisa khanurati wani sin durati fashalte golin tigalte guya durasan beete nagaya ogolota isi egachu dabun akasitti beete filagachu fi dagachu isi gati gudda khafalchise goli takatti galechu masit guya lamba fada mo daddaftetuma za lama khaysetti hatattaman hogonota isan arkafit akana bikadde bifatte gara lola sente lolli siga amma lola beete Israel adabu datemma
hogguma lolo keessaa'u seente gatii guddaa kafachiifnaadha. Sogaa ajandaan Iraan waa afur qabattee hin dhayne wanni isiin dheeyite badii atiin irra dalayte kana gumaa keessarraa hin bafadhaadha malee Israa'eliin niwukileera harkaa dhawaa mootummaa Israa'eliin diigaa waan akkama beeytee Israa'el kaayyatti sani Iraan hin kaayyanne. Sogaa lola kanarratti namni clear objectivii qabu eenyu Iraani USA'dha. USA'n waan godhuu dandeessu goote. Niwukileerri kuni miidhamne waan if danda'u. Ammoo boombii irraa boodaa san darbite agarsiiste. Iraanis amagaa Iraan choice lama qabdi. Biyya lamaan na duuleettee lamaan irratti duultee USA harkiftee naqu. Wanni Israa'el barbaaddu ifii dadhabannaan wanni wali kaaftee jechuudha. Ifii dadhabannaan jettee qaalicha leenca lola na hiixee jechuudha. Leencis waan beektee dubbiin galteefii jirtuuf beektee waan godhu godheetuma boo hunaan godhee jalaa bahee jechuudha. Waliigala amagaa guututti lolli guyyaa 12 kuni namuu waan ganama karoora lafa kaayyateen keessaa bahanii jechuudha.